Nikoli si nisem se do srečo povedala. Za Matica življenje ni potica. Tokrat sem ga pa res srkal. Zakaj? Ker ste mi izziv izbrali vi. Saj bi rekel hvala sam. Jaz se opravičujem, ker vas motam. Se slika so lepa. Sam meni je crknila tale, da bi vzletel. Viš, kaj plan mi, da vzletim? Kaj da vzletiš? S preprogo. Da sem ka Aladin. To je kakšna sprdnja, ali? Itak da je, to je kamera. Itak da je sprdnja. Majko, da ti lahko slikam na tej. Lahko ja, a grem dol. Ja, prosim. Mislim, ko se to zadita, bo top. Bolano. Živo, panoramska slika Ljubljane. Sorry? K Aladin. Do you speak English? Aladin. Yeah, but now we're going to have lunch, so... Aha. Ampak panoramska slika. Za 100 €. No, thank you. No? No, thank you. Aha, okej. Imam manjšo težavo, da mi je preproga crknila in bi rad, da jo tukaj uživljamo skupaj. A je varianta? Dajmo jo raztegniti. Ok, pritiskamo. Nikoli si nisem se do srečo povedala. Ej, ful manj drama, sorry, moram priti od Saudske Arabije, a mi lahko sam pomagate užgati mojo preprogo. Sam damo na ta, sam užgemo. Džep. No, like me. Džep. Thank you very much. That's it. So wrong. A imate mogoče sam na svet, kako bi jaz lahko še to hitro, kaj vi? Jaz hočem vzleteti, pomagajte mi. With the sling. Yeah. Fly. How can I fly? Please help me. Please help me. Tell us, what do we have to do? Fly, okay, I got it. Ja, štrudel, ja. It wasn't super joke. Sorry, girl. That was fun. Thank you very much. Jaz mislim, da je tale izziv uspešno opravljen, tako da prosim od spod komentiraj, kaj naj bo moj naslednji izziv. Za Matica življenje ni potica.